Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthi-ke uzama ukushaya kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase. Ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukushona nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'sabhenzela ngizanazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ngingaphuthi izindaba ezinjengamanje ukuthi ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke ividiyo-ke yabalisa ababili be-IFP nayo becela-ke abantu ukuthi-ke bavotele-ke i-IFP nayo laphana-ke elections-ke laphana-ke azoba khona-ke la kuzoba khona-ke i-ANC na-ke ne-MK-ke. Labalisa-ke bahambile-ke bakhuluma-ke baze bafaka negama-ke lomkhonto-ke lapha, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi ngibuze ngampela nje dlala-ke ividiyo-ke izwele wena ukuthi bathini labalisa-ke la. Ngicela masisule-ke le vidiyo ngene ema-comment section ngiyafusha uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke njengomxhasi, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ey'shisa ngiza nazo ngikufaka zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. Ke nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Dear people, sanibonani. Umelwa igama lami. What for? Emoyimpofana. What for? Emoyimpofana. All 9 VDs. Wonke ama-video o9. NgoLwesithathu asiphumeni sonke ngomningi bethu siyovotela inkatha yenkululeko yesizwe i-IFP. Sinxusa wonke umuntu ongumhlali nowakhele i-Ward 4 lapha eMoyimpofana. Bafowethu siyanicela niphume nonke ngomningi bethu niyophula yonke into eyimkhonto. Yombili imkhonto, lokho kunomkhonto nalokho kunesondo.